menya ko Michel Lamy umurozi wa mbere ku isi ukora ibyo abandi bantu batakora, yewe nta muntu n'umwe yabikoze kuva isi yabaho. menya ko Muri Afurika yose Rocky Kimomo niwe muntu umwe rukumbi bivuga ko yamaranye iminota myinshi na Lamy, bamaranye iminota igera muri 3 n'amasegonda 42, ibintu bitigeze bibaho kuri uyu mugabane. menya ko Queen Michel Lamy niwe muntu ufite imigabane myinshi muri Illuminati. Lamyland ni umushinga washyizweho na Michel Lamy mu mwaka wa 2014 abeshya ko ugamije kuba urubuga rugaragaza ibikorwa bye by'ubuhanzi byigenga, gusa siko biri, ahubwo niho ari igicucu gihisha uburozi bwe n'ibikorwa by'umwijima. iki ni ikiganiro menya ko Uyu mugore kandi niwe muntu wenyine ku isi yose udafite amabere ye ya karemano, kuko aye ya karemano yakuyeho yishyiriraho aya elastique, ashobora no kuyakurira igihe ashakiye. uyu mugore ashobora kumara iminsi 15 atarasinzira na gato. menya ko Michel Lamy yabyaye abana 4, ariko nawe ubwe nta n'umwe yigeze abonesha amaso. Yavuga ku kiriri nta mwana abona kandi abizi neza ko yabyaye. menya ko Iyo bavuze umugore wa Lucifer, shitani, ugihita wumva uyu munyamideli Michel Lamy. Akandi gatangaza kadashobora kwibagirana kuri uyu mugore, uyu niwe wenyine waciriye mu maso y'umuhanzi w'icyamamare tuzi twese ku isi, Rihanna. Iki ni ikiganiro menya ko mu gihugu cya Denmark ababyeyi bafite amahitamo make ku mazina baba bagomba kwita abana babo. Hari lisite y'amazina y'amakristo prenoms agera ku 24,000 baba bagomba guhitamo. Umubyeyi ushaka kwita umwana we izina ritari muri aya agomba kubisabira uruhushya rwihariye guverinoma. Menya ko mu bihe by'impeshyi uburebure bw'umunara witwa Eiffel mu gihugu cy'Ubufaransa bwiyongera cyane. Bluetooth ikomora izina ku mwami wa Denmark King Harald. Bluetooth Gomson kubera uruhare rwo mu kunga abantu. menya ko indimu zifitemo isukari nyinshi kurusha inkeri. menya ko Scorpion ishobora gufunga umwuka ihumeka icyumweru cyose. menya ko amagufa mato mu mubiri wacu aba mu matwi. Menya ko kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuvandimwe wawe cyangwa umubyeyi wawe ari ikintu cyiza. menya ko Wikipedia yabonye izuba bitewe n'urubuga rwari ububiko bw'amafoto y'urukozasoni. Amakuru agera ku bwonko agenda umuvuduko wa kilometero 400 ku isaha. menya ko uturemangingo tw'amaraso tuzwi nka glomerules kamwe gashobora kuzenguruka mu mubiri hose mu gihe kitageze ku masegonda 20. iki ni ikiganiro menya ko muri Arabia Saudite umunsi w'abakundana cyangwa se Severand ntiwemewe kuko ufatwa nko kwica amategeko ya Islam, ndetse uwo munsi ntabwo wizihizwa muri icyo gihugu. Ikirenzeho nuko ibikoresho bifite amabara y'umutuku bitemewe gukoreshwa ku munsi w'itariki ya 14 Gashyantare hizwaho Severand. Menya ko muri Korea ya ruguru birabujijwe kwambara imyenda ya jeans izwi ku izina ry'amakoboyi kuko bifatwa nko kwigana imico y'abakapitalist badafite umwanya mu gihugu cyabo. Ikindi kibujijwe muri icyo gihugu ni uguhamagara hanze ya Korea ya ruguru. Iki gikorwa gifatwa nk'icyaha ndetse gishobora guhanishwa igihano cy'urupfu. menya ko Muri Philippines birabujijwe kuvuga nabi igihugu. Iyo hari umuntu ukoze icyo cyaha, yaba umuturage waho cyangwa se umukerarugendo, ahanishwa igihano gikomeye. menya ko Mu gihugu cy'Ubwongereza hari itegeko ribuza abantu gupfira mu nteko ishinga amategeko kuko iyo nyubako ifatwa nk'inzu y'ibwami. Iyo hagize uwumva atameze neza asohorwa byihutirwa muri iyo nyubako n'ikipe ibishinzwe. menya ko iki ni ikiganiro menya ko Menya ko Ubushakashatsi bwakozwe na Yemsil, Hu, Slining ndetse na Hi mu mwaka wa 2009 bugaragaza ko urwara rw'urutoki rukura milimetero 3.47 zose mu gihe cy'ukwezi, ugereranyije n'urwara rw'ino rumera ku rugero rwa milimetero 1.62 buri kwezi. menya ko umwana amera inzara mbere y'uko avuka. Nujya gutembera mu gihugu cya Malaysia uzitondere kwambara imyenda y'umuhondo. Mu mwaka wa 2011 umuhondo wabujijwe muri icyo gihugu kuko ari byo bararyambarwaga n'abarwanyaga guverinoma y'icyo gihugu muri icyo gihe. menya ko mu gihugu cy'Ubuyapani birabujijwe kubyinira mu kabyiniro cyangwa mu tubari mu gihe cya saa sita z'ijoro zarenze. Mu gihugu cya Iran birabujijwe kwiyogoshesha inyogosho zigana ibyo mu bindi bihugu. Muri Iran inyogosho zigira amategeko zikurikiza ndetse zikagira uko ziba ziteye kwihariye. menya ko Nubwo mu bihugu bimwe na bimwe bitemewe gukubita abana, ariko hari aho ababyeyi babirengaho bagahana abana igihe bakosheje. Ariko mu gihugu cya Sweden
ho birabujijwe cyane gukubita abana nubwo waba uri umubyeyi. Iki ni ikiganiro menya ko. Iki ni ikiganiro menya ko. Robert Pershing Wadlow ni umunyamerika wavukiye mu mujyi wa Alton mu ntara ya Illinois mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani. Akaba ariwe wabaye umuntu wa mbere muremure kurusha abandi bose ku isi kugeza ubu. Uyu apima metero 2 na santimetero 72. Menya ko Nepal nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite idarapo ridafite ishusho ya mpande enye nk'uko bigaragara ku bindi bihugu. Iki gihugu gifite idarapo rimeze nka mpande eshatu, ebyiri nizo zihekanye. Anouk Yai ubu niwe munyamideli wa mbere uhenze ku isi ndetse yanagizwe umugore wa mbere mwiza ku isi. Menya ko Mu gihugu cy'Ubwongereza mu ishuri ryitwa Lincolnshire higamo abanyeshuri 20, buri umwe afite impanga. menya ko Spotify urubuga rukoreshwa n'abarenga miliyoni 700 rwatangijwe n'umusore wo muri Sweden wishakishaga. iki ni ikiganiro menya ko. Ijambo idini rituruka ku ijambo ry'icyarabu risobanura uburyo umuntu yubaha kandi yitwara imbere y'Imana ukurikije umuco, imitekerereze n'ibikorwa. Menya ko Gusasa mu gitondo kibyuka bishobora kuba intandaro yo kurwara asima no gufungana amazuru. Menya ko udashobora kwitsamura ureba. menya ko Ubushakashatsi bwakorewe mu Rwanda mu mwaka wa 2025 bugaragaza ko abagabo bubatse ari bo benshi baca inyuma abagore babo, kuko 7.5% bemeye ko baca inyuma abagore babo. Kugeza ubu ibendera rikuze kurusha andi yose ku isi ni iry'igihugu cya Jamaica kuko ryariho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 625 mu kinyejana cya 17. Menya ko guhekenya shikarete bifasha ubwonko kwibuka. Menya ko kandi wumva uburyohe bw'ikintu ari uko kivanze n'amacanjwe gusa. menya ko Burya ngo buri mpyiko y'umuntu bigizwe n'utuyunguruzo tugera kuri miliyoni. Tukaba dufite ubushobozi bwo kuyungura litiro 1.3 y'amaraso buri munota, ikajugunya litiro 1.5 y'inkari buri munsi. Iki ni ikiganiro menya ko.